rastvorio staro to žolto ime Liknios. Ovoj grad je obstruivan jeden prek i ljubov na njegovite žitelji. To je prvobitnik na vekovite. Ostanom oklop vedenih tvrdina, socijalnog otpor, rani i mnogo pametenja. Ovdje je sve značajne i veličije. Ova krupna i neprekleta voda, melodijite stare, a ti iščeznuva, no ne umira. Ne se rađa, tuku voskrasnuva. Ovdje melodijite i bojite ki nosim egzistenta i niznoćka. Esen dovde dođe brzo su darežljivosti na doždovite. Na ovoj breg listod brzo potemnova i će se uspokojat kad to videli primat na mernici te voledoto. I nijedna jesen kako ova ne bila produženo leto so blagoste na sonce to od mugrata do večerinite ili spokojstvo na noćda. U ovoj blago oktobri 1967. U ovoj grad i na ovoj breg dojde predstavljati od Republika Tito na radosne žitelite koji go prečeka kako dragi sakan čovek, kako znamenje nasite svoj želbi, napori i preuspevanje. Od to oktobrijsko popladne ubavinate i živite vojne gradov po razduženosti sretvata su sahrani od gosti i spomnja sekoj kat i sekoj čovek. Беше тоа ден на воодушевеност со која жителите на сите наши градови го пречекуваат Тито. И така раздвижената маса луѓе што се стојат по улиците на Охрид, појде со гостините прегод крај дитките води на езеро. Вечерните часови на свечената вечера во хотелот Палас, председател Тито во здравицата истакна дека е направен силен чекор во изградбата на Македонија. Тој нагласи дека од година на година се постигнуваат печатливи резултати. Подигнати се многу објекти и создадени се многу институции. Престојот на председател Тито беше исполнен со она иста благост со која да запаметени убавите октомвриски денови во Охрид. Уште во блиските часови, председател Тито со придружбата направи обиколка низ градот, упатувајќи се во Самуиловата тврдина.
pridružbata su izvoreden interes i ljubopis razreda nekoliko značajni kulturno-istorijski spomenici. Crkvata Sveti Klimen su pitoresna arhitektura i čudesni od živopis, neobično po privrećenim manijeto na posjetitelite so bogatstvoto na preskosti i garstvoto i su ikonite od 13. od 14. veka. Da zidovite novoj hram, kako i kaj mnogute manastiri nova potraće žive a starite presti. Treperi nespokojno toliko i strogi od izgled na svetecot i kako da ne dovorila nikoga što je licata na zograbot. Od toa bogatstvo, svetog na tvorečko dominatu i segačnost, stanova naš svet oseko ispredem mi. Skopskata katedrala. Ovoj objekt je značajno arheološko navodjalište poznato po prvred po bogatstvotu na mozaičните kilimi što sega se restavrira. Ovoj vid mozaičnih kilimi predstavlja redkost vo svetu. Tije se navodja samo na 2-3 mesta vo svetu i zato se vložuva usilbi, materijalni sredstva i stručna rabota, koliko što je možno pobregu celostno da se restavrira ova bogatstvo neproceniva vrednost. Iskopinite na crkvata koja datira od 5. vek otkrijeni se slučajno 1960. godina, za vremena pošumovanja na ovoj teren. Tito su soprugati i gostite ko posjeti najstariji od spomenika slovenskata kultura, Sveti Pantelejmon. Ova svetilište je podignato od Kliment Ohridski po 893. godina i tu kad to je osnovan univerzitet sa 3500 slušatelji. Ovoj kulturno-istorijski spomenik je restauriran i sličeno prezentiran na javnost tako 1966. godina po povod jubilejnata 1050 godišnjina od smrta na Kliment Ohridski. Na председател Тито беше изпълнен со средби и разговори со обществено-политичките ръководители от Македония и со председателот на Централниот комитет на Союзот на комунистите на Македонија Крсте Црвенковски, кој беше во негова постојана придружба. Часовите на слободното време, председателот Тито, неговата сопруга и членовите на придружбата ги поминуваа во прошетки во кругот на резиденцијата кај Горица. Со која граѓаните на Охрид го пречекаа председател Тито и неговата придружба, избегува за да му пожелат добар пат, за да остане тој ден во трајно сеќавање како дар и жив